Апостол Павел как фыштаг Тимофейма. Фыцакшар. Павелай, хусау фандей ешо чарышти апостол чиуы умай. Аж арвыштан хусау жардесы сардей баварта уйтых хайфек ушын канымма. Усы сард лавартсауы ешо чарышти има бай уруаджы. Аж фышшын маваржон кабул Тимофейма. Хоржах арфа амадын фарн фыт хусауай аманахисау ешо чарыштия. Марак фыдалтау шыхдак сашко мима каман кушын, усы хусауай аж бужныкдан, ахшавай бонай куфакувын, уат азух даукай арамышын уйтыххай. Да сашыкта ку арамышын, уат фабаллын да фенынма, самай мажарда байзагуа синай. Мажардыл арбалауы раждар дамадамад лоидама, амадамад эвникама чиуди да усы жардия гурнын зинад. Да умадар аха мурнын зинад кайгиш уул фидарай ауандын. Умагашкадын да жардыл лауын канын. Мак ухтадыл арварны руаджы хусау даван кайратта усы курдияты арт ахушшын мабауаз. Уманыманын хусаусы удай бахай котта уинын таппуды хошнау фаланын датты тых варшт амарашт жонд. Оданахисауы ешо чарышты итыхай аргомай кайзурыш уи худинагыл манымай. Штай аж ешараппонд аха штоны кайдан уидар. Фала хусау қаруя нывшчынай манима туханкан фарнуасы шараппонд. Хусау мах ферважын котта амана архутта шыгдак сардма нақуттактам гашкана фала яфанд ама яхоржах магашка. Яхоржахнын ешо чарышти руаджы шуанг дунеш фалдишына агомма рардауд. Аргомта абон раси. Наирважын ганаг ешо чарыштику арсыдуад. Уйфатых малатыл ама фарнуасы руаджы архашта анамалгасард. Амаман муртаттан шавардауд усы фарнуасы фидиуагай. Апостол ама ахурганагай. Ама асы туханта даруйтыхай авжарын. Фаласахуди нагыл нанамайын. Уманама каулбауан дыттан уй жонан. Ама фидарай ауандын. Мабарны сыба котта уйба қаққанын ябон у ерсіді бонма. Манай сыраштны хаштафе құштай удондын уант жонды хош. Да сарт араж ешо чарышти има бай уруаджы сывырнын зинат ама варштайш хайджыныштам удон магашка. Нажардаты сараг шыгдак уды фарсыба қаққан дабарныдын сахажна бачын даудуи. Дыжоныш асиякта юулдар удонима фигел ама ярмогендар нуах тойман. Хисауя арфа бафтауат Онисифора хазарыл. Бира хатты тыма баравдытта, марахышты дарайна ураттой, камзашты гохошын наудышты. Уйна, фала роммаку арсыд, водма агурта жардягай, ама машартта. Хисаун бахушканат, самайын тархоны бон, хисауа хатырганак. Эфесыдармын саш балаккат котта, уйды хуждар жоныш.